Dimitrovgradski karatista Marko Todorov okitio se bronzanom medaljom na svetskom prvenstvu u Shotokan karate u Subotici kao član reprezentacije Srbije. Medalju je osvojio u disciplini kate pojedinačno u kategoriji mlađi seniori, u izuzetno teškoj konkurenciji. Mogu samo kažem da sam presrećen i prezadovoljan. Ne znam, za ovaj nastup sam se pripremao jako, imao sam veoma jaki naporne treninge. Skoro celog leta sam trenirao, skoro svaki dan i evo na kraju sam uspeo da osvojim 3. mesto na svetskom prvenstvu posle 2 sata borbe. Pun utisaka bio je i trener Goran Krstić, za koga je ovo veliki uspeh u istoriji dimitrovgradskog sporta. Pa slobodno mogu da kažem, velika radost, velika pobjeda naša karate kluba Caribrod i Marka Todorova koji je uspeo da osvoji bronzu na svetskom prvenstvu. Šta da vam kažem, osvojiti bronzu na svetskom prvenstvu, to je događaj koji će tek da se pamti, ali ja se nadam da će to da bude odskočna daska za naredno prvenstvo Evrope koje smo pomenuli, koje počinje od 1. do 3. aprila u Nemačkoj Nirnbergu. Za naredno svetsko prvenstvo očekujemo od Marka da u naredne godine postane i prvak sveta i mislim da sa time je opravdao epitet najboljeg i mislim da Dimitrovgrad i karate klub Caribrod treba da se diče Markom i svi momci u klubu koje on trenira već zadnjih godinu dana. Osvajanjem bronze na svetskom prvenstvu Marko Todorov se plasirao za predstojeći evropski šampionat koji će aprila naredne godine biti održan u Nemačkoj. Za to prvenstvo ću se takođe pripremati kao i za ovo svetsko prvenstvo. Uglavnom ja treniram svakog dana bez obzira da li imam takmičenje ili ne, tako da evo već od sutra počinjem opet sa treninzima i nadam se da ću tamo ili bar da ponovim bronzu, ali uglavnom ciljam na 1. mesto, pa ako Bog da postanem i prvak Evrope. Na svetskom prvenstvu u Subotici nastupilo je još 4 dimitrovgradskih karatista. Ostali takmičari koji su nastupili na ovom velikom takmičenju bili su Uroš Lekov i Valentina Gocev koji su se takmičili u borbama i izgubili su dali jedan ogroman učinak i ja sam izuzetno ponosan na njih i opet kažem, per njih je tek vreme koje dolazi i mislim da će na narednim takmičenjima da pokažu svoj kvalitet. Dalje, paralelno sa svetskim prvenstvom bio je i svetski Kohai kup gde su učestvovali mlađi naši takmičari, Marko Pejićev i Sofija Rangelov. Marko Pejićev je pobedio u prvom krugu radeći kate, u drugom nije uspeo da se plasira, dok je Sofija Rangelov ispala u prvom krugu u katama. Dobri su bili, oni su početnici u ovom sportu i na ovako velikom takmičenju mislim da je to jedan veliki uspeh za njih. Generalno opet nas 5 na čelu sa predsednika Dejana Todorova učestvovao je na ovako velikom takmičenju, najvećem Shotokan prvenstvu na svetu, bronzana medalja u kategoriji mlađih seniora, Marko Todorov, još jedan veliki uspeh i nadam se da će Marko da postane uskoro prvak Evrope i prvak sveta. U generalnom plasmanu po broju osvojenih medalja reprezentacija Srbije osvojila je 2. mesto u konkurenciji 35 zemalja i 2000 takmičara, dok je 1. mesto pripalo Rumuniji.